Danas imamo savjet o njezi noktiju. Pokazat ćemo na njegovim nožicama kako se režu nokti, jer njegovi nokti su bijeli. Pa ćemo dosta dobro vidjeti njegove živce i do koje mjere smijemo rezati. On je jako sramežljiv pas i u pravilu ne da dat nokte rezat, pa moram biti jako pažljiva. I kad režem nokte uvijek maknem ovako dlakice da dobijem čisti nokat da mogu odrezati. Kada režem nokte uvijek sam jako pažljiva i nikad ne idem do same granice jer mogu i ozlijediti psa i može se raskrvariti. Bravo, pazi. Naravno, uvijek se psa pohvali kad je dobar. Na njemu radimo jako kratki rez, brzi rez. I bravo. No, na većem psu vam mogu pokazati kako se to radi kad je veći nokat, jer puno bolje možete odraditi posao. Dobar pas. Bravo. Ima jedan mali trik. Možete iskoristiti ovu mrežicu od voća ili od krumpira. Samo stavite šapicu, to vrijedi samo kod dugodlakih pasa. Znači obučete na šapicu i hop, svi su nokti vani. Ja, ajmo to probati sad na drugoj nogici. Može? Ćeš mi dati? Budeš tako pio. Tako. I tako. Bravo! Joj, kako si ti dobar. Sad si odjednom jako dobar. Pa da. Hop, bravo. Hop. Čekaj. Gdje ti je nogica? Pa daj mi tu nogicu malo. Tako, bravo. Tako, a gdje je peti? A gdje je peti? Čekaj, ne vidim. Tako. Tako ćemo. E sad, kada radite zadnje noge, nikad ih ne smijete povlačiti jako nazad, niti jako bočno, jer možete ozlijediti psa. Uvijek idete do granice samo ove. I to je to. Možete i dići nogu kontra i pogledati ovako, ali s ove strane teže vidite gdje su živci. Znači, kod tih noktiju koji su bijeli se savršeno dobro vidi gdje je živac. I doslovno možete do samog ruba capnut. Opa, bravo. I uvijek pričati sa životinjom, pohvaliti ju. Ako se boji i ako ne da nokte rezat, onda vam savjetujem da bolje da odrežete svaki dan po jedan nokat, nego da se trudite sve nokte odrezati istovremeno. Ajmo sada druga strana, znači skroz si pomaknu dlakicu. Hop. Hop. Bravo, pazi, bravo. Bravo, pazi. Jako si dobar. I ako ne da, opet drugi nekakav položaj stavite noge. Samo da se on osjeti sigurno i opušteno. Jer ako nije opušten, bravo! Ne bude dobro. Vidiš da smo sve uspjeli napraviti. Bravo! Znači, riješili jesmo noktiće, ali možemo isto tako pomoći mu kod njege stopala, što možemo odrezati i ovaj višak dlake koja je ispod njegovih šapica. U tom višku dlake se može skupiti nečistoća, blato, pa čak i kaugume. I onda je to jako, jako teško otpetljati. Pa to ćemo onda odrezati. Kada režemo tu dlaku na nogicama, u šapicama, opet dignemo šapicu do te mjere da njemu bude ugodno, da ne osjeti uopće nikakav napor mišića. I samo odrežemo višak dlake.
raširimo slobodno mekuši, tako da se vidi što radimo i nježno odrezati sav višak koji postoji. Eto ga. Tako. Ćemo drugu nogicu. Ćemo drugu nogicu. Znači zadnje noge, raširiti si sve dlakice, okolo i samo jedan križić napraviti. Hop, hop. Možete puhnut, napraviti si mjesta. Hop, hop. Tako. Idemo još jedna nogica. Ponovo. Znači lagano dignut nogicu. Raširiti dlakice. Uzeti škare. Hop. Hop. Oba. Ništa ne vidim. Sad se skroz smirio zato što mi potpuno vjeruje, a ne voli da ga se dira po šapama i nogama. Dosta je škakljiv. Ali eto, opustio se zato što vidi da mu apsolutno neću ništa loše napraviti. Tako, bravo pas. Ćemo tu. Hop. Tako, da. Dobro, ok, nećemo u kameru. Nećemo u kameru, ha? Da. Ajmo još jednom probati. Malo se pomakni tu. Tako, bravo. Baš ne da ovu nogu. Ajde, idem ja onda ovako ovdje. Ćeš tako dati. Bravo, pas. Tako, evo ga, super. Slobodno možete i raširiti. Znači, raširiti tu kod noktiju. Hop. I hop. Važnost njege noktiju je u tome što pas prvo što radiš kad stane na svoje stopala, stane i na nokte. Ako su nokti predugi, definitivno može otežavati kretnje psa jer mu diže stopalo prema gore. Ako se nokti odrežu pravilno će stajati i stopalo. Osim što će stajati pas pravilno, definitivno će se moći normalno kretati. Isto tako neće zapinjati za određene stvari. Kada se šeće po betonu, to je prirodno da se psu i rašpaju nokti. Tako da je zapravo i ok ako se šećete po betonu, po asfaltu, bacanje loptice. Definitivno će to pomoći vam da se skrate nokti prirodnim putem, bolje nego u šumi na zemlji. Međutim, možete sami gledati koliko su dugi vašim psu nokti i čut po tome što kada hoda po laminatu, po pločicama, čujete baš noktiće. Oni se smiju čut, ali ne tako jako, baš da se čuju svih 20 noktiju. Znači, samo lagano se može čuti zvuk noktiju. Uvijek postoji mogućnost da pas može zapeti osim za kauč, za fotelju, za tepih, pa čak i zastor ili omiljenu vestu. To definitivno nitko ne želi. To psa može i zaboljeti u jednom trenu, osobito ako zapne na taj način da se ne može izvući. Krivo može okrenuti nogu, može se doslovno jako ozlijediti. Tako da pripazite na duljinu noktiju, kakva vam je. Uvijek provjeravajte. Ako niste sigurni, slobodno odite do svog prvog veterinara, do prvog grooming salona ili bilo koje osobe koja radi sa životinjama, sigurno će vam pomoći. Ono što nam je potrebno za čišćenje ušiju je jedan ručnik, gaza, može biti i vata i bilo koja tekućina za čišćenje ušiju koja je kozmetika za pse. Uho lagano dignete, otvorite cijelo uho i rupu ovu da se vidi. Uzmete tu tekućinu i nakapate sve dok se ne napuni, dok ne vidite tekućinu u uhu. I lagano masirate. To kad masirate pas jako voli. Možete mu i na drugu stranu. Tako da, joj, to je
je najdraži dio, jel da? Super. Ručnik definitivno kad ste gotovi stavite oko njega jer će se on otrest, ali on neće. Budemo drugi put. Pa se može otresti i zato stoji ručnik na glavi da se ne namočite i vi i cijela kuća oko vas. Tako. Kada ste sve to fino umasirali, uzmete vatu ili gazu, možete i komad WC papira i lagano na vršak prsta samo pokupiti sve što vam prst doseže. I eto, to je dio cerumena, dio zmazanoće koje je u uhu. Eto, što idemo dublje, to čak i više vadimo van, što je dobro zato što je tekućina odradila svoje, a i ušna školjka je anatomski tako napravljena da sve to ide van. Čak i kada ne čistite, to će lagano curiti van, što je ok. I to bi bilo jedno čisto uho. Bravo! Dobar si, da?